Amazing Bible Prophecy Minister Taram Noksari, Nasizu, Kwagi Sister Ramana, Israel Palestine conflict, a Sigi Madam da Bible Legi, Yang Lagakara, Hypiro High, and then hide about topic, a Sigi Madam da Karikidama, who is Israel, Sung Palestine, the land to Libano, Masia Quena Bible, Giming, the Kamani, Yang Bayabge, Hybrid Madam da Koi, Kara, Naminasi, Ahan Badai short of Patanatok. Sragada laiba ipa isho yam thaga sari ipa hauji Israel amsung Palestine da kanna lan songnaduna Muslim singa Jew singa kanna lan songnaduna hana sunagre sunari aduga thawai kyamum su thakre masigi Hourakpam masigi lan asigi Hourakpam je kadai degi no haina Bible degi khara phangjaba aduga masigi aroibigi matangga mari leinabra leinadabra haibudagi maramda neina kadawri masidan ana popipiu thawai aseng baduna ipa isho aina ngam kudum nak yanum matu nang an view tari pum kuding da su phajana masigi asum baje loksan dun sat ngam bai bu ohen view Prabhu Jesu Christ gi min kurum jari amen snaw sing akoi anobo mi waragati ahan da subscribe to view akoi Bible degi khoina yengsi maruina Palestine amsung Israel da tholiba lal ase maruina Muslim singa Israel ga anigi maraktaneba hoi masida Christian singna ayamba Christians ne Israel da sogale adugi maramda ekoina lay Israel da America na sagotpegi warish lay adu bokoina Bible dagi hana hairiba Jehudi Jews amsung Islam singje kraidagi lapno haide masigi ekoina root cause se ekoina Bible dagi hana masigi maruiba maram se ekoina Bible dagi hana yengsi Muslim singna tu thajai Abram dagi makogi relation lapuni hai Yehudi singna su Yehudi haiba dharam se Abram dagi ni Isaac ki line da lapuni amana Ismail ki line da lapuni adugi maram da ikoi yengse je Abraham gi lemna bawari ase ikoi yengse mehurun to ki 1 to 3 da Jehovah na Abram dai ki na ki narai bak thado na ki mari mata na ki napa ki imung manung aina nangonda uhan bi ki taru pal laibak adu da salu aduga aina nahaku asauba jati ama ohengeni aina nahaku bor pigani amasu nahaki ming chahongani nahak borgi masak oigani nahaku bor piba makoi aduga aina bor pigani nahaku sirap toba maha adu sirap togani aduga nangonda maleng imung punna mak bor phangjagani hani Abraham gi mapana prithibida leiba pung khuting se bor phangjagani habdi Abraham gi dara da kanbi mapu do lakani namana pai lamdam madu thadu ka aina promise thawba lam haidi Canaan haidi mafamdo adudani aina nang achauba jati amu ohingini haina masida wasak pideba aduga haire covenant je amu Genesis tara taret ki mari dagin tarupta masi amona ishona chesalale ekhoi yengsiko sina aidi yengu aigi warem na badu nahakani aduga nahangna jati mayamgi mapa oigini nahaki ming amuhana Abram kororoi adubo Ming nahaki ming di Abraham kauragani maramdi aina nahaku jati mayamgi mapa ohelabni aina nahaku hena mahi yalan bigani aduga aina nangon dagi jati sing sembani aduga nangon dagi ningthau sing tholakani hani hariba matam sida Abraham macha amu poktriko amsa poktre adu matam da mana haibni nangi hojiki nangi naming Abraham kauragani hani nangon dagi jati malemgi jati oigini hani koina David ki matam da goi riba chobo jati do doni basida bor pirib se am khoni yeng jo 7 item yeng se sidai lomba nai da bo warem na ba aina ai amusung nahaki tungi dara singi marakta makhoi gi miron da ai gi warem na ba thambi gani masi aina nahaki tungi dara gi ishoroi gini aina nahaki ishoroi gini haibini masida asan nahang na ai gi mi oi gini habni ishona Abraham da habni nangi dara sinang amsu nangi dara laiba khuding mana aduga nahangna lamlanba oina laireba Canaan laiba apumba ase matam punap khoina nakhut chalhauna bagidama aina nangonda amsu nahaki tungi dara da pibigeni aduga aina makhoi gi ishoroi gini habni haidi mana huji lamlamba laaga Canaan hairibam famduneba hairibam fam nangna huji lairibam fam khudamakse aina nangonda pigeni habni masigi lam khuding mucha nangonda pigani amsu nangi darada pigani haina masi wasak pibneba aduga masigi matungda wasa matungda ma Isaac pokre masagi Ismail poe khoina Isaac poking ma da Ismail hana pokni adu hore makhada lakani aduga Isaac poe Isaac na Jacob poe Jacob Esau poe aduga Jacob tegi
jati train to lakreba adugi matungda jacob ki macham suchina ngasagi chakdang Joseph ki matamda Egypt chakra sahi 430 sahi samli gani fu muk moida mainai thang akoina bandi oina mapam atuda laikre laira matungda shorna Moses pulamjinga ka makoi lamhangda puthora khibne akoi mo khara samjalasi ko akoina wari je mayam khanarna si puthore aduga mafam jingo asian perota haiba Abram hoi Moses na puthorki mafam je masi mamangda akoina Canaanite singna lairambani akoina screen de yengbiro 3000 BC degina 1000 BC ki matamda adugi mathangda mu Palestine lere Palestine gi matungda Israel haiba Cambodia mu lakhneba ijetegi putho mafam de sona lan toroga mafam adigi leiba Canaan ma khade loina tanthoga ishona Abraham the promise tawkiba lamado papu adida lekibneba adudegi David hoi pala Solomon aikoina Saul mathang pa Israel bakse ani thona mu khaidokibne Solomon panba matamda anba laisang ase semkhibane bas moina semiba laisang mafam dudi Bethel haibni Bethel haibdi Jacob na mapagi yumdagi chelaga nung ama khangaga tumkhiba mafam mana mangmangkhiba mafamdo adune hairiba mafam adumak ta adugi mafamda mana laisang ama sabne Solomon laisang di ko 100th century BC masigi matamde yengbani nakoina masigi wari first ahan baning thogi chapter 3 aduda nakoina yengbio adugi matungdagidi makoije lamhen tumhenba ama tawbadigi Babylon singna koina mamangdasu Babylon gi manda tagre Babylon sina Jerusalem je 605 te jo mulai ko adubu laisang gi maram do inshallah laisang je 586 BC da masim mapung phana thugai bane loina ma gi sekpal kari khara loina thugare adugi matungda Babylon gi mathangda koina mamangdasu prophecy ju tamkre Persian gi ning thauko Artaxerxes na pamba matamda mokoije aduga Cyrus na bu hana ugre na khoi chalaga laisang chana bu ya ba de pibne aduga laisang dia ani suba laisang dia mu Zerubbabel ana 515 gi BC da masi de sare masi loire kana gi makada leadership Zerubbabel gi makada loire masi gi maramda na khoina Hagai aduga hairiba sing je karya masi prophet sing je masi laisang chaba adugi maram ga mari leina bane madu amuk sare matung da kona mu hero na mu masi sahi ni phum sangna ko masi yamna phajana masibu renovation tawdana phajana masi chemdoga hanai yamna mating magul leiba do madu ohan baneba ko adu laira adu gi matung dagi di laira adu matung da Greek sing Alexander hari mafam je joy tawdon le Alexander gi matung da Romans laga Rome hari mafam je masi occupy tawduna leibaneba occupy tawre aduna prabhuna lapuju Rome na palinge matamda lakune adubu prabhuna showing thola baksham ba pausan do mi adubu Judy sin prabhu je makogi Messiah Christ na hadu yade adugi damang Matthew 23 ki 37 38 ta warning pire wata thopas mi sing bu hat pam sumongon da thakiba mi sing bu nung thaba he Jerusalem yenbina macha sing bu matha da kon sinbagum na kya toina aina na ki na sa sum koning namba adubu na koina madu pangphinde yengu na koi yum mang ta handuna na koi da thambiram le sono mai chau kya thara pusing do mokoi bu puning hongai ki da muk thare adubu mokoina nung na thara hale aroi da Prabhu Jesu Christ lai adu phang ma ku cross pangthinon hale adugi mathangda Acts chapter 7 da khona Stephen bu nung na thaduna hale adudagi Judy singna se ishona ma ki sujan pepan ne habje ma lok thokreba masi akoina Daniel chapter 9 da akoina khangni mai gi matam pibse 34 AD da loikreba haku matam piba poning hongdabna maram moitena hojekti sujan pibana kanano akhoi oikreba Prabhu Jesu Christ ba thajaba mi khudi mo ekad Judy sing Prabhu Jesu thajara gati mako ju sujan people la digi manung chale hojekti thajaba mi khudi mo to oigre masini ko Prabhu ya da badana maram meda rejection tawgidan maram meda Jerusalem je amu 70 AD da Roman gi general Titus na masi tumna mangke thamanga changna masi mang tangna bhona bani akoi do loin question laga magi lami sing na ko moi chepan khaja mani na iralen chang bangam te adubu thamanga sumna masi question laba matung na chani athenga le mara phangna maru phangna mak thai kare adu hai pham de tumna mang khare ba adugi matung da Judy singju harim pham de leitre makoi pithi makhong khuding na koi chai na pangchen chena gare makoi je ningthau pan bhai do leitre ekoina masigi matam
hairiba herona palamani rongi matam adudagi karibta laikhidare aduna hairiba mafam asida amuk mokoina laisang saramba mafam asida amuk kari thokpra haibdo akoina yengcheba amoina amuk islam gi horofam ase haji muslim islam dharma gi horofam ase bible dagi akoina khara amuk akoi yengmina seba akoina masim mahoron 16 gi 6 to 8 akoi pamina se adubu paring da ina mayam the background hajaning bide Abram je sahi moktra sahi sama suramda adu phawba mahang masa pokte sarana sahi moktra surba phawba mahak se masa pokte adu gi damu sarana shogi promise to thunu gi dam hagar magi manai nupi hagar to lawro aduga magi dara dunu oigni hamne smai toroga madu matam da miro lakpane ba adu gi wari du khoi mu geng minar se pam sida mahron 16 gi 6 to 8 maduda Abraham na sarai da haiki yengu na ki nanai nu pidi na ki kuta lairibani nahang na pamba adu mangonda tau adu dagi sarai na mangonda awa pa pibeda mahanam mabe magi mafam dagi chen thoraki haidi ngasai ji sarana mu hagar da ot naire adu dagi ma chen thorak mem thado chen kre adu joba gi tunna hagar bulamang da leiba ising phut amagi manakta haibati shur chapagi lambi mapanda lebe phut adugi manakta phangkhe maana haiki sarai gi minai nupi hagar na kadai de lakpon omsung kadai de chatlibano maduda mahang na haijiki ayakti egi bema sarai gi mapam digi senjarapani samjalaje ko isnaw bible manipur mayam mayek sangre verse 19 da muparse adudigi jehova gi tuna mangonda haiki na nabe megi mapam da handuna na haki mahaki makha ponjaru aduga jehova gi tuna mangonda haiki aina na ki darabu hena yamhangani yaman kibana masang tiba ngamoy haibti nang huji nangi nanai nangi bame mabema saragi haiji saragi manata salo mangonda nonjaru aduga aina nangi dara nangi nangna pokadoba nasanu paje masidagi nangi dara se masing yamhangani nangbu po pigni haina haibne adu mafam de ma amu halai muyeng jiko adudagi jawaba ituna mangonda haki yengu nahak timiro libani nahangna nasani pa ama pokni mahaki maming Ismail thongani shona maming thon bikre maram di jawabana nahaki awaba obire maki awab de ishona uri habigi tam Ismail kawuneba aduga mahak lamlaki lola gumba mi ogin English da wal menai moina lola gumba na sida hai hadi lamlakta leiba mi yamna sathi ba yamna tamthi ba mi du ogini hami mahana mi khuding gi mathakta amchung mi khudim mona maki makut mathakta khut thangat kani hami hadi mi mahak se mi khudimaka mi khudimna mahaki mayukta lan tawgani mahar chum mi khudimaka khana sainagani phuna sainagani lan tawnagani hanagani habdo masida action na ureba isnapsang mase bible na habini ko aina habinate aduga mahangna masim manaw punamaki mayukta laigini habi mahaki masim manaw di kanana koina judi sing habdi christian sing adugi mayukta mahangna laigini habse masine yamna phaba yamna kaino toba prophecy je masini ko yamna important oiba islam gi prophecy je masini aduna maram oidana hauji muslim singa christian gal songnari ba maroi ge judi singa lan thongnari ba mayam se kari no bible na hairam baitugi hairam badugi matung na neba aduna muslim singje adu piti ba phang khuding ta hauji terrorism gi harjo ai muslim sinaw sangbu hanthana haibi gi nate ko ai tarama ka mailende bible na hairam baduni masine ba hoji kengna riba conflict thori ba jaga asiju masine ba masigi prophecy ni ko chumduna laigini bible hairam bani anum hoji chumduna laireba aduna prithibigi jada ayambaga muslim singge anum khana chaina duna tawba laiba haibase bible hai maramdi masi Ismail da ishona pi khraba prophecy amuk Genesis 17 gi 20 da mu yengji ko Ismail da kari wasak pi bra haije aduga Ismail gidi nahangna haijaba aina tabirabani haidi Abraham na jo Ismail bu yam sebe yengo mahak ko aina bor pigini amsu mahang mahi yalhan bigini aduga mahak ko hena yam khadan bigini mahangna angam athau tarani thoi pokani hami maki masa princess hai ko magi Jacob su Israel ju salai train thole aduga Ismail ju salai train thole masina hapni aduga aina mahak ko achawa jati mo hen bigini hani aduna hojikje muslim je piti mo homda sukki mati maki dharma adu haidi bese sukki mati achaw na Christianity gi mathangda muslim je lairibne sukki mati chaw ni masi kaino ishona bo pibini masi gi narrative ta ko muslim sin chaw na habi je ba na habi matung nadi Isaac pu bo pire time pa income bi mo pudo Isaac ki dara da lakni muslim sin chaw na habi Isaac pu bo pi de Ismail pu bo pi bin haina mo ko gi narrative che bible gi ma ta aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯨꯗꯥꯏꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯄꯦꯔꯣꯠ ꯏꯁꯂꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯁꯤꯗꯨꯟ ꯀꯥꯂꯤꯐꯦꯠꯅ 636 AD 631 ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯔꯕꯁꯦ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯎꯃꯥꯌꯥꯠ ꯀꯥꯂꯤꯐꯦꯠ ꯅꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯤꯟꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯪ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯣꯂꯣꯃꯣꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯛꯁꯥ ꯃꯣꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ 705 AD 8th century ꯃꯇꯝ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯁꯥꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯥꯔꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯁꯥꯖꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯣꯝꯗꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯜ ꯑꯛꯁꯥ ꯃꯣꯛꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯃꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯁꯇꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯆꯪꯕꯒꯨꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯦꯗꯔ ꯑꯟ ꯃꯥꯜꯃꯨꯛ ꯄꯦꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯤꯡꯗꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯤꯞꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯦꯞ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯣꯡꯒꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯣ ꯃꯣꯡꯒꯣꯜ ꯑꯦꯝꯄꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯄꯦꯌꯔ ꯂꯩ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯑꯦꯝꯄꯤꯌꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯣꯡꯒꯣꯜ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ 517 AD-ꯗꯒꯤꯅ 1917ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯛꯁꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯔꯥꯟ ꯑꯜ ꯁꯥꯔꯤꯐ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯕꯜ ꯁꯦꯡꯆꯨꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯆꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯃꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡꯅ ꯁꯣꯂꯣꯃꯣꯟ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯍꯔꯥꯝ ꯑꯣꯜ ꯁꯥꯔꯤꯐ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯕꯜ ꯁꯦꯡꯆꯨꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯃꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯅꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯁꯂꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯖꯦꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯕ꯭ꯔꯥꯍꯝꯒꯤ ꯙꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯇꯣꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯃꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯀꯤꯟꯊꯔꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯉꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯦꯟ ꯗꯤꯅꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯉꯦꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ 1917ꯗꯒꯤꯅ 1948ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯣ ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯗꯔꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ 1948ꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯅꯥꯅꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯖꯥ ꯖꯦꯔꯤꯀꯣ
hai phom ji ju mokoi na mokoi gi lengak pan mane ba adu gi dama hai phom je khoi ne yeng mane ko tu khoi ne yeng ba hu ju ma phom je hu ji lai sing le phom je Israel sing na occupy to ba West Bank adu Gaza Strip East Jerusalem ko hai phom je masi mafam je 1967 side gi mokon occupy to adu muslim isnaw sing mafam je chalaga lai krom kolamba yai karim thai pa thing ba pi de ko adu bu mokoina hojik pale ba mafam ne masi ekoina kawroi da bche ji ji yengo masi map ta na koina hojik map ta yeng view ko hojik lai ba lai sang lai mafam phajana yeng view adu mai chai na ri mafam je ekoina yeng ba yai Israel West Bank lai ba je map ta na koina yeng view phajana na koina discover to view aduna hoji Korean location da makoina lere aduna masigi maram da koina date khara pije 1957 da Balfour Declaration the British and the Jews homeland je makoi pi gitam na jamana makoina mandate piram lauk tholame aduga UNO na 1947 da Palestine haibal lam je Jewish amchung Arab state China Arab adi Muslim singi ko state haina masi ani thona khaido khreba aduri 1948 makoi ning tamba phanga baneba maduni ko asina maroning kom phangude khoju haim phamje khogi pai phunjana asengba laising kharam phamje khoju leigi ni Muslim sing ju masi khogi aseng phamni haina masi gi yana badagi hoji kanna lan songna ba haibse masi totally baneba isnaw sa hoji totally irang che masi gi root cause to masi da leire aduga homu Christian sing na haim phamje interest am lo maramdi khoi yeng cha ro ja sangjala se ko masi gi Antichrist na roi matam da Antichrist na Jerusalem temple nong na hai bang hana sagi ba kai thak rabam pham chide laisang amu sagal kani masida Antichrist na sahi tare pan gini hai ne aduga sahi ohma khai palam on ai ne aduga roi bi ma gi do masida thokna na mkhoi hai ne masida biblical oibo profession nate aina mamang da su hajat Bible la masigi maram da yaude 7 year tribulation gi maram da mkhoi ne yaude masida nan 7 gi 20 de 26 da 9 gi 24 27 for 70 wiki prophecy gi aroi bagi 70 week to mokhoina sahi tare haina mokhoina madu khoina ataijina hana mamang da loina fulfill taw khragra ataijina maina loina thamau ne ba masi ko masi bible na yade adu ko huji ayamba protestant nation option na masi de laisang sagani Antichrist na masi laisang da lakni habje mokhoina support over taxes second Thessalonians 2 3 4 ne ba kanagu mamtana na khoibu karigum pa memtana minam hanganu maramdi thaja ba thadokwa adu hana thokri phawwa adu ga papi haibidi amamba gi machane pa du phongdok thiba phawwa Krista gi name do lakhiroi mission ishone haina kongnari bam sum khurumnai bam mahapu mahang yengdra masa matanda ba saungani mahane ishog aseng mampham da sangduna ishog aseng mampham de laisang temple da sangduna ishogum na phangani amsung masa bo ishogum utkani habi sida English ka dekat khena ba ko sangduna habi aduna habi Antichrist na pham jada lag pan ni aduna Christian sina haidi ba Jerusalem temple je no sagan ngai kan honare ne ba ishona di Matthew 24 da ni haidi ba temple je nung amaka lon na ba amona no la ro pung kai na khai khra ni habi ne ado masigi perspective je Christ laite Antichrist je kanano Bible gi matuna real Antichrist di ayamba protestant khuding na yanar ba du dai na mamangi video yang bi masidi Roman Catholic Church masigi Pope magi system magi aramba takpi tambiba adu bune khoina aroi gi final crisis as you cry the legina habdi Revelation 13 gi 13 adu 14 gi 19 Revelation 15 dai na 18 sigi maram de yaw je keno sa Babylon adu ga mahaki khudam adu mahaki muti sigi maram de ngak ne hai ba sa du de khoin mamanus ne ne Bible gi padana ye mo matan da masidi business Antichrist born Roman Catholic Church ke system adu bune habje mahaki map che ju karin habdi man den ne masina roi gi prophecy again ba huji Israel Palestine da la sona ri ba se kari shunate masina Bible kan gi prophecy proposition la kada ba gi adu ga kari shumari nende laina ba bu leba amna leba ang khotek da la thokni habje proposition la kan da piti bi da irang thokni ba khuding di irang thokni habje di Bible hai krabni adu ga masi harim famje aroi bi Jerusalem de gi piti bi aroi bi amega ton je hogani habje di masidi la le hoji ti kana thaja kami pun kodum Christian ekoi oiriba asengbo Bible na hairiba satliba singa sige mayokta Roman Catholic na magi bis power na tawbul lan amaneba aduna tabiba mayam de shona popi boisna hena kupumorong da mai gi channel ase subscribe to bi adu aina Antichrist ki maram da mawang kui dina thagat khaba
aduga revelation gi maram da thagli be video sing si yang view bible na hai ba chumba du gi matun sa che adu natra ga khoi shu nam thak to gani nam thak to ga khoi nok sa pam sing adu gi manung da oigni have je ina mayam da hajari khoi punna pathana thauji isnaw sing chu ma se gi channel se subscribe and share to view adu subscribe to be hen hen show gi da mo bo phangmina se na koina kai gum khang da bible gi manu sabil sing mari le na question mayam le ka ju biro koina bible de gi nam yeng la ga phajana ne nam sin haina mayam da hajari tabi mayam da prabhu jesus christ ni bo pi bo shna persona tawse sagat lai bi pai chayam thaga chare Palestine Israel gi moroina khana phangge moroi ba phamdi solomon gi laising saram ba tu mafam do muslims na mo conquer tawraga mo khoi mok sa jam badi gi masi mafam bi yana badagi punna mak lan de thokli bini habsini bible na zum hairam badagi matung na masi khudi mokse kanana hairam pham de shona Israel such in the promise bi gi me adun hairam pham masi na maram moraga khana bani habse khoina tamjakre tari be chnaw sing de bo pina bi khoi so aroi bi gi da mo na ke sum gi da mo thana khana le bin lai bang man bi prabhu jesus christ gi de kolum jari amen